Pozdrav svima, danas ćemo pokazati kako napravite tajnu sobu u Minecraftu. Prvo ćemo pokazati kako sam je ja napravio, a posle toga ćemo pokazati kako vi da je napravite. Dakle, ubacite neku stvar ovdje na ulaz i vi ste u vašoj tajnoj sobi. I ovdje možete odlagati razne stvari, dijamante ili neke druge stvari kao što su ugalj, nafta, crven kamen, zlato i ne znam ja šta. I prokopate ovako izlaz, samo nemojte da vam bude ovoliko duboko kao meni, da biste brže mogli da izlazite, da. Dakle, sve što će vam biti potrebno da napravite vašu tajnu sobu je levak, automat, pruga, kolica sa levkom, komparator, baklja crven kamen, lepljivi klip, blok trave i merdevine. Dakle, da počnemo. Prvo obeležite ulaz u vašu tajnu sobu, da znate gdje je ulaz, da se ne izgubite. Može to biti neki cvetić u onom slučaju bundeva, evo ako vidite. Onda kopate 3 zemljaka dole, 1, 2, 3, ovako. Onda prokopate ovdje 2, stavite ovdje levak, pa onda prokopate ovdje dole, prokopate, a ovdje stavite levak. Izvijem se zbog toga, ovdje isto prokopate. Stavit ćete automat ovdje da ide ka tamo. Onda zatvorit ćete tu rupu. Stavit ćete komparator ovdje da ide ka tamo. Onda stavit ćete prugu gore i na prugu kolica sa levkom. A tim baklju crven kamen ovdje. I lepljiv klip gore. I ovako to treba da izgleda. Onda kopate malo ka dole, samo nemojte previše. I skopate vašu sobu koliko god želite da bude. Sad neću mnogo veliko da mi bude, samo nešto malo, da vam čisto pokažem kako to može da izgleda ili treba. Tako, onda skopate ovdje prolaz do izlaza. Onda kopate ka gore dok ne dođete do izlaza. Tako. Postavite merdevine. Tako. I evo, izašli ste. Veoma je lako. Samo ovdje zatvorite ovako blokom trave da vidite da radi. Vjerojatno što čekajte. Evo ponovo. Evo vidite radi. Nisam ja lepo bacio travu. Hvala vam što ste gledali ovaj klip. Nadam se da vam se svidio i pozdrav.